Dobro vam jutro, dragi moji. Danas koji počinjemo sa dijetom, još jednu napomenu moram da vam dam, pošto jučer je možda došlo malo do zabune. Svi su mislili da 4 kašike ujutro, 4 kašike uveče da je malo previše zato što ima previše meda. Međutim, Tanja je napisala u komentaru da je ona tako uzimala i da je stavljala u čašu mlake vode da je tako bilo lakše da pije. Sad, isto u komentarima su me pitali za dijabetičari, da li smeju dijabetičari ovo da uzimaju? To nikako ne smijete uzimati zato što sami znate koliko je med sladak, koliko su suve šljive slatke. Odmah da vam kažem na početku, znači ne smijete uzimati ovo. Imate kod mene dijabetes recepte i imate sirovu ishranu 7 dana, to vam je najbolje da uzimate i tako ćete najlakše da skinete kile. Pošto su ti recepti baš onako, ja sam na primjer sirova ishrana 7 dana 2,5 kg skinula za nedjelju dana. Ali vidjet ćete, tamo ćete bar jesti onako zdravo. Ima salate, imate za doručak svašta nešto. Znači pogledajte playlistu kod mene, sirova ishrana 7 dana. Mogu vam ja ostaviti link dole ispod, pošto sad malo žurim. Samo sam htjela da objasnim. Znači bilo je dosta nejasnoća. Jučer dosta su me pitali da nije malo previše 4 kašike ujutro, 4 kašike uveče. I meni je delovalo malo previše. Međutim, Tanja mi je u komentaru ostavila da je ona tako uzimala u mlaku vodu ujutro, svako jutro u mlaku vodu i uveče u mlaku vodu. A možete da pijete i ovako, mislim da jedete. Ja ću da stavim sad ujutro, evo pokazujem vama da ću da stavim u vodu, ali ću inače uzeti i ovako, pošto meni to baš ne smeta. Ja mogu svašta da pojedem, svašta sam navikla i stvarno mogu svašta da pojedem. Isto me pitala jedna dojilja koja ima bebicu od 15 mjeseci. Ja sam je rekla da tu nema sad šta da smeta, naprimjer, ali bolje da kad pogleda na Google da li sme da jede, ipak je to... one suve šljive su isto dosta jake ili ne znam ja, jedino da uzme da napravi dojilja, ali da uzme na primjer po 1 kašiku ujutru, 1 kašiku uveče. Ja mislim da tu ne bi smjelo nešto da smeta. Ipak to nije baš, to je sve zdravo, zdrave namirnice i baš ono, sad opet sigurnije na pogled, pošto ja sam ovaj recept dobila, sami znate od Tanje, tako da ne znam ni ja sigurno. Eto, dragi moji, znači sad počinjemo, evo ja sam stavila već 1 kašiku unutra, ovoga, sad ću da stavim, evo ovako ja imam neku svoju mericu, to mi je kao kašika od... supena kašika, evo ovdje ćemo da stavimo, malo mi je nezgodno pošto držim telefon i ujutro rano još, nisam se još dobro ni razbudila, ali evo počinjem da pravim, jednu sam već stavila, evo, i sad ćemo to da popijemo i tako počinjemo dan. Eto, ljubim vas puno i pozivam da sljedećeg puta, nadam se da ste zadovoljni sa mnom i da vidimo ko danas kreće, pišite mi još jednom dole u komentarima, ko sa mnom kreće danas u akciju. Ajde, puno vas pozdravljam i srećno nam bilo svima. Ćao, čao ljudi moji, čao žene dragi, mada i muški isto, muškima isto treba. Ćao, ljubim vas vaša Rajka Radolina.